nipa bi a also diagnose ye bia no ewu obeso da ye hunu obi a wawu o maame bi wawu be 10 years obi a 15 years obi a 20 years obeso da ye bia no hu sa nipa no ye frɛ wo nipa no kra free biase e wo so da ye hunu atitira wo mo a wo hu wo mo no sɛ de wo hu wo mo weight emusitie no e kyerɛ wo sɛ de wo so no bibi pa bi e wo mu betimi de waye de akoduru nti onipa bia a wo se maso da ye mahu star we mahu we mahu pofo mahu asemasi wo so da ye hu nipa titiri a e kyerɛ wo sɛ bibi wo mu e kyerɛ wo sɛ nyame betimi de wadu level bi e tesa better no kyerɛ sɛ wo de say show dem wo so da ye sɛ ye wo pane a e yare a saa yare na ye to ama wo no edi 20 years kura bebe obi a waso da ye ne ya wo ne pane bia edi 20 years kura yare no e beto wo so wore because e sunsun mu ade it e be happen or physical. Obade no wode yenkwa de acheye ne soso yasaso ehye mu hu yanim seidia na enkomotwetwe na ye ba betwetwe se fa ne sunsumu ene honam mu enkomo na ye ba bedi se mi banso a enye me nkwa hu bia ya metepe ne chese ye papa na akwa Elisha kame ho a obomechi doma chese ye didwumedie no de ebre wene enkomo na ye ba bedi no enye nkomo ketwa we ya brobo mu nkomo de ekoso wo brobo mu asetene mu chese ano wadwe ho saa wonti ase eno ene eba bedi hu nkomonte ya na wa so ama afoforo no manya bi ahwe na wo de comment no we hwe de go bebi eda no comment section tatata ya drop de che wadwe bia efato de bia ye papa ba ha sei so ba pe na mene no ahwehwe nkomo na bibia etimi aye kama na kwa Elisha the great agwa ya san ye hia ye si na wo twe foforo mu yes umpomo ne tesen adomura or the next watcher na edin kai mefa akwanya so na machia Elisha ba o mayimu ene amama so ba biara wo hwe me free Esra was through Yankopon Asumdwe ene bambo e de ma obi biara na mesra rade se mpanifo se afi bi esan na so afi de rade ma ne nya asumdwe afi maye amen na esan biara e wa afi mu no osro onyin free yes okay amen rade ensure e hoso I think the last time you did nkomo e fa sitne mu abrabo mu obi o ho was struggle in life ni ade enne no ye pese ye hu se bia obi ye adwuma nipa no waye adwuma no adwuma ne de wo ye na so no efasodie bia income papa bia nhye damba obobra na entimi sasidi eno no ye pese ye hu se ede ade na ede eba to be bobra na nye ya ya ade se nipa na koye bibi na ode efia ka ono ane ho ana se ye de na ede ba eno ntine mpanifo se onti bibi ase a babusa okay ya kasa ebusa ye de wunnim na wokobusa se wunnim a onkobisa na obi a wo bobra onhunu so opema na wasabesi nachi opema na wasabesi nachi so skamu ana ahye oda na honhom bi na beda obi oda ososo da ye basabasa obi a oda obeso da ye na ogire nsum niema ohunhu wani sum bia enya ade pa they make what mass yeah mpanifo so wotwe bibi free sro na ma na bibi ekremu no kre ti me kasa kire banyansafo a wo hwe na kwa Elisha se obra wo bo na abrabo no aye nkobesi ama na onti niema bi ase no eno nti ena wo sa wo frɛ nkomhyeni ana wo frɛ obenefo ema wabrabo na de onti ase no o kire wase because mpanifo na se obi nima obi kire sanity to obi biara wo hwe Elisha na wabrabo niema bi ekoso wonti ase ene na kwa Elisha nkasa na be pese me hu se ebia bibibi wo ho a nipa ye hyeda ye na ema ye bobra no a ye pem ko be pem akwa se obi wo ho a wo kwa na wasan ba be si na nemu okwa ena me se mpanifo se ye wo bibi e friend abusa de wunnim na wokobisa nti sabio obi wo ho a bia ya kese no no me di na brabo so obi wo ho no ma wafom obi wo kra ya boni dua wo nachi asuwunim obi wo ho wafom obi de nipa na kamusu samadi nachi nti ni nyina no abusa ene be kire okay o frɛ obenefo a na obema wo hunu se wabrabo a enkoyie ohaw a wonamu amane a wokomu kura no ade sei na waye obi nti na ma wo kosa wo haw ni mo de mi ka what mase yeah besa wote ho
now ye nyame beye obi bekum. Okay. Because God have done it. Nyame we also yes. Papa say obi somo daye na ojina esie ya eno so so nkyerase etisen na eden kwa na kofa ba. Enye osum daye na ojina esie ya. Nipa bi also daye na esie ya bia no eyowuo. Onso obi ho be ka say oh me sum daye na me jina esie bia me na nanom be mame eyi kire bi na wa benye sika bi ana obi ho asa na ye no. Yo daye so nkyerase bebre. But also daye jina esie ya enye. Bible say atiasefo ene ewufo enika. Nti at the moment a obeso daye se wugire sie ye obeso daye hunu obi a wawuo o maami bi wo be 10 years obi a 15 years obi a 20 years obeso daye bia no hu sa nipa no ye frɛ wo nipa no kra free biase nti onipa biara a wo so daye hunu ewufuo bia no wo nche wo biase because say osum daye na ebia wo maame bia na wo nana bia wawu na wo hu na wo nche ye omo frɛ wo so ho say free sabri ko ina no oni nsamafo onya nkanta se wo so ye frɛ wo ho free atiasefo nti usa nipa no nche wiase to obi a wo so da ye hu na wufo wo beso da ye na wugina musieye wo beso da ye na wugina emefuom wo beso da ye na woteka mu ni nyina ye owu akwantuo nya da ye papa because minimo bia ono wo se wasom da ye obesom either once a while be a happen obesom da ye bia ni schoolmate bia we free mu na so mu nyina ye di agro school mu eno ya brabo chinsaye obi a wo so da ye a wo hye school atare obeso da ye na wo school mu obeso da ye na wo classmate for na mo hye school ntare wo sa nipa no onko wani mu abrabo mo kwa no wasambe ya de wotia na wotie eno ya brabo chinsaye nti obi wo abrochire obeso da bia na wo afu Ghana ene dia no di oso da Ghana wo afu mu do yes nipa we wo hyebere nye unye yida nti sabe obi a wo hwe Nokwafo Elisha nema biara esisi wa brabom na won tiase ene Elisha Nkansah because 2025 what tenase obi be do say nwura nipa trima yisum nti wo so wote ho afa wo huja ben sunsun bi na sunsun bi ni wa brabo achi na save ye frɛ etitira yetimi afre wo bi obi wo ha obesom daye na ise wo kiteska daye sum no nze wo skani ade wo ska bebre as o tifie kese mu like o live life ye good na so no ye body physical aspect oni hwe kra kapre krampo eni ne ho eno so no den na de bana interase no kra etisen se mesom daye na me live good life e wo daye m na so no ye bana physical me ho kire me popora kire wo daache obi a wo so daye na wo da kasa kesie mu wo mansion kesie mu wo jiwani ne me koyie na wo beti wani na wo da so daye dambotom wo da single room da carpet so eso so da na wo da mansion mu eso wani tie wo da carpet so kire wo se wo daachi bi wo wani okay neso sa daachi na wo no ehia manyuma because Bible say Awurade Nokwafo so wo yi kira na wa say but nyame dai bibia die no na nyame wo kire wo say you should work on it eni so ade hunu nkom hye ani nnwuma ne nam nti nyame dai bibia die nyame kire wo say tu ho anamon because wo tena wa boni ebesi papa so ebebam nti nyame dai bibia die ne nyame kire tu ho anamon aye se go akwa so na so fo ahye nkom se wo bebe bi wa brochire obewale wo so fo ka se bema bi wa brochire bewale wo ene bema wo no wo ye o ye mesini ebi entia nkom sha asofo shefa wo ho no wentu anamon obi hwa me Nokwafo Elisha ne mofra se ne yesi nipa we daachi obetutu kwai obeye nipa kese obehwe abusua and can you believe say nipa ntijom tontos obi adaachi na sofo se obetutu akwai be ebeye niema kese abebu abusua and wo tontos o kumasi central market nkom sha sofo shefa ne ho ne mofra se no wantu hu anamo nti nkom she bia ba ma onipa eni enwuma na yeden enam besa what now say sofo ahye me nkom sofo se meyeye sofo se obi fra bochire be wale me sofo se daachi meye sei sofo se meye sei otena ho no mo a emu bia no betima yeden abem ha yasem because nyame de o kasa na o kire wo se
fa you say na de kro no nyeden embrem that's the reason tia akwankyere directions yeden ewo ho so wo som dae na wo hu etitiwfo sikani obi krati me som dae no wo hu omampanyimi yes wone no nanti one ne to nsa didi eno soso no HSN so wo som dae hu etitira wo mo a wo hu wo mo no se de wo hu wo ke omo weight emusitie no chere wo se de wo so no bibi pa bi e wo mu betime de widen akodru nti oni pa bi a wo se maso dai mahu star we mahu we mahu kofo mahu asemasi wo so dai hu nipa titiriwa chere wo se bibi wo mu chere wo se nyame betime de wadu level bi etesa better don't just what don't say show them reframe or someone nye bibi who odi hunu ni sanity ha papa so bi som dae na ye wone panie e wo dae ma eno na chese ni peyi be ye dokita ana se asetre no ye di ade obi o hebe na kwa Elisha bia ye wone panie na save obeso dae na ye wo panie na obeso dae na wo da hospital obeso dae na obi de sekai sound obeso dae ne ye pamo ni nyina nya dae pa musuo dae do how na ebrew e wo honam fam but wo so dae se ye wo pane a yare sa yare na ye to ama wo no edi 20 years kura bebem obi a waso dae ne ya wo ne pane bia edi 20 years kura yare no ebe to wo so wore because e sunsumu ade it ebe happen or physical to be one more some dae obi di ade e wo me na ntie ne moje ba ya wo ne sunsumu pane ama na niti ye moje free nsa ho ba nti ade bi happen for spiritual side bia no enipa emfa ne normal obi so dae be 10 years ago no de ka nyankwanhia ene wabubu ati akonyam oso dae no anya serious accident wa mfa nyasem ene wotehwi mu ye pia na nsa na wakobi obi hwame na kwa Elisha oso dae na djuma wa ye na abofem wa mfa ni serious ene ono ane wo hwefie no ene okobosia abo wa ye osresrefo wa abrabom enti ade biara sunsumu nyame dare die kire wo no nyame kire wo se eye papa asori eye bone asori na wotena wo ye ho a wani be ba wo so no na niema nyina agensem wi ase na hokwa yes ha asem pa we obasope de chire waje bia wasom da ye bi wonti ase obetime de ato ho ye papa ba hape eno so obebwe mu na wachechim so obi wo ho na ote ho apekope na se ne ye mahye no eno so no enchase no etisen obi te ho na ne ye mahye no ye friend kra wa hwehwem obi a ote obi a ne ye mahye no and the machine your friend a cry wa hwehwem ti at the moment e bebo ndi wa hwehwem bia na ye machine no nti say ni pa no onhwe ne yie obi o say na akoma yare na obi o na nya akoma yare obi du agya obi du akoja nsuo obi du akoja obi so won say wa brabo nti at the moment sunsun be strike wo so bia na ye machine obi won mo so meto ma pa me tika se bi o machi metwa me no obi anyina ho papa me da de sunsun bi ne mabeda papa me na ma so obi di machi papa me na ma so obi hye me so papa me na ma se me mfa se kai wo me ho de le be utum se fa se ka wo kire se bibi wo bi ase da some forces ye ahonhom o me ye forces ye hyew ma wo ya de se wo ye wo be wie ni wanu ho to yo bi a wo hwe na kwa Elisha so obi de woka obi abu kwasea obi agye wonsem ade wo boa obi enne wo se wo na aboa ne ntidien ye ope bi afaye no can you believe say nra wo ma bi frame obefa be ma be frame na kwa kontum odbe ma ne koduru ya be ma no ejai woman ne si ho ama ne ezra da wo ne wo Ghana ha woman be fa ne kokko ne ko ware no osane oba no e wo nkita hodie ne nti onfa do wa kontum ne nya enti wo nipa bebra aboa nipa eno ma sa nipa no mo papa ya ide ayekwa enya ba ko nyamienu nipa bebrebe ne wa kwantu papa mbefa oba wi papa na mebu asemasi papa ba ma na mbefa no a lot
ebe wi ase no ne nipa na ma o papa ya wo ye no na aye bone nti obi a wo hwe na kwa Elisha me se papa ye hwe abone ye hwe so obi afom na wo so pese utua ne so ka ene Elisha nkasa say ya ne bi da obi so a ene Elisha nkasa say ye wo ba say ye wo kunu say ye wa nkasa ene Elisha nkasa at the same time be kasa kire benyansafo ye fairly kan mo bra wo wi ase so wo so wo be ye year 2025 presunsu ma wo ho nyame ne boni pa nyina ho bai na so nyame wodi tumi ma nipa enu nti no se on fa mfiri soro no odi abrɛ odi be fa nipa so nti me kasa kire obi biara wo hwɛ me Elisha se cancel die na wa pa wunya no omuaye e wo me ho omuaye ne wo Elisha ko at the same time on krata asem ho aye diama wo akwantum ehu muaye wo me Elisha oba na wo so wo pɛ na wagigi wadie no fa wo nyɛ hwe be ma ne fa wo nyɛ hwe obi biara wo sai wo so se wo ma wani gi enwie peye no ene Elisha nkasa mfa wo re sha abosom sem ne malamfo mu na so me comfort asefo nyankropon ma wo se agra ho ma wo de me nam no so obetie masem a obi yi wafi wa ma ne enyina mu ye hwe se e bia wo bi pefro yes say wakwa o person won nya ba yes ba wonya bi eno so sa ne nipa ne ba wo a obetimi aboa na emoaye bi wo ho sa ehwehwemu na kire okay ubehwehwe ma je say nipa na bia obi biara ni wa ofra Elisha me fitin na me ye bibi okay wasem a wo kan behwe kire wo say udi bem na udi fo de na commerce how yi ba ye de na ama de wukom ansa na me bibi ya ma ye me fiti preko penteke me decision ahomhom di asem nti ade bia wo ye wo wiase bia no ma anenye ane na da bi nye da bi me mfeki ebeye de se me wo be frame me kra na me no be kasa me kai bre bi a Ghana man me na me kasa o Ghana man TV station amanfo frame ya na for mo frefre nipa no host program se o mo frame ya me mfa enye call bia na frame me fa okay na enye kasa bia na wo frame se o be ka metie obi o no ma wo na akofo mo obi na o se pem wa ma ne ho o ye sa me so me no papa nye hwe abone nye hwe me si di obi aye wo ya eno na frame na yentua nipa no so ka obi so ntimi nya ne hwe obi si ba bia o pe bia o pa fa ne ko o fa ne bre me Elisha na yenhwe se me fresro na ma me frefem me de fafem na anye yi am de be fasro because wi ase nipa ne me nipa ye bone obi o ha se ne wo kan won se obeka se o obi a waboa ne wasetene mu abrabo mu ba nipa na ntimi anye den amboa ne back bia obi ahwew wo lowest moment in tani pan ne support o na sisi a wapeja won fi nipa ntini pa ne pese e bia de wonya nyina enhwerera wo se ya de me say ade madjuma sesen we djuma say wo be say obi me say madjuma ade a menye yekuni mame se wo yekuni mame free ho a say wo pese yemfa yare yentu obi so se wo pese yenchechiri obi se wo pese yembo obi duem ye ka se yebo obi duem a nipa na brabo ensi ye ka se obi abrabo asia okopem akra obi amoa no yes madjuma edie na ma wo kosa atebie nim wafum obi na obi di wakoja enti da bia me kasa kire Elisha magina se wote akwantu ma enkofum obi na obi fa kire de obre ne ade nipa ne se menye na me koye obeye na ugusa me se ugusa se mpo say bia obi pese won se no hwe ye nyankopon twedi ampon no oso ye onyame a onu na ekum onu na sei opra osaye ne yie Ewurade oye bibie bi oye supernatural God. Our God, all powers belongs to him. And to wa men fan show tim say nyame de wonye bone nyame okum opra wosai osaye ne yi oye bibie bi mimi nkum mean too good who good wa ene wabusuafo nkotu Elisha mean too good apart from say mean too good or how biara obi di wa kom na wo de wo say meme ja ye twama no we na kan pese ye mbon rada ye so mo na ye hwe mu nchechwe mu na wo ka se ye twa wa no de ye betwa so si ye twa so wa ha asemba ko pe na me ka che de wo hwe Elisha okay ewi ase da bia me ka se odi be ye fie ni pe ye fa ya bonte sofo ye otaika amanfo afreme e de aseda breme pa because of tibia bia emo obode abo afiefo
our mom saying a lot of people happen. I'm discover minia, discover Messi, or Winina, or one. To make a such a deal, Elisha said, Dear Treble 2025, no, a Mafi and Twasso. I want you to be our call me a fee treble, a fee, Shatta Wale, Nasu Komu be my chance of BB tie with cheat, no, Brabum, and Nunti, I'm saying Elisha Nkasa 0546 737883 0546 737883 Nakwa Elisha. Okay, all right. The great Agrameda was say, Yamisha or Semitomi Safre Waba. Ebiso for Yademo. Ebesi wa ha say sene ye papa church mono ye se kasa tenten wo hoi en toponko entiwe lukasa tiawa en ye papa ehwego de chire wadwen bia ne number ne da ho wo pesa want to question ne so mfama me obetimi adrope ato comment no ase sene be ya metimi ehuna emre papa sene dane dan nyina ne na ye ntietia e wo ha say no ba pe na ene me no ahwehwe nkomo na bibia etimi aye kama na bibia so ahye monkoso a na monhwe hus na afi so monhwe all media Ghana TV because you were in a pub brain na edemam.